La bataille entre Dieu et Satan It is the battle pour conquérir Jéricho. between God and Satan for him Est-ce que l'église est là avec moi? win Jericho. Dans même pasteur l'église lit pour moi dans Josué chapitre 6. We want Pastor Glazil to read Joshua chapter 6 Pour nous tawer un bagage. for us to see something together. Yes. Josué. Turn to your Bible in Joshua chapter 6. Josué Pastor chapitre Glazil 6. will read it in French. À partir du verset 1er. Okay. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Merci. Thank you. D'après mon bien saisi, I'd like you to understand. Regardez le document que nous avons là. Look at the pamphlet that you have in your hands. On va regarder dans page 8. Go to page 9, the page 8, excuse me. 12e bataille là. That's the 12th battle. Raison bataille ça, The purpose of this battle c'est passage d'Israël vers sa is the path demeure. of Israel towards Israël a their passé par la dwelling. Kaili. Israel Mais was faut le going through passer to à go Jéricho. home. And they must go through Jericho. Est-ce que nous là avec moi? Are you with me? Faut le passer à Jéricho. They had to go through Jericho. Et gain premier verset dans In chapitre the 6. very là, first verse in Joshua chapter c'est 6, ça qui montre ces batailles l'éternel. that's what shows you it is the battle of the Lord. S'il pas de bataille l'éternel, l'éternel pas t'a dit que m'a livré Jéricho. If it was not the battle of the Lord, he wouldn't have said, I have given you Par contre, c'est nous Jericho. d'accord? I don't know if you are in agreement. Deuxièmement, Secondly, si c'est bataille l'éternel, à qui est l'éternel bataille là? if it's the battle of the Lord, then who is he fighting? Avec l'homme ou bien avec Is he fighting human? l'esprit qui Or domine is he l'homme? fighting the spirit that are Non, dominating human l'homme beings? pas gagné la carrière pour l'éternel bataille. Human has nothing within us for us to fight the Lord, Avec l'esprit. but it's the spirit. Tendez bien. Listen, Instrument représentant Satan, the representative of Satan c'est le roi de Jéricho. was the king of Jericho. Roi Jéricho est tellement confortable. The king of Jericho was so believed that he was Ouais, so comfortable. ouais, même si tu as seulement une Let me histoire tell you de something. Jéricho dans la Even if it Bible, was only the story of Jericho, ça seulement suffit, nous-mêmes, la bataille pour nous poser. that alone suffice for you Nah, excusez-moi. to get ready for when you are fighting. Ouais, même si mal douter puissance bon Dieu, Let méchant me, mieux. if I was to doubt the power of God, M'a dit ou même non. I didn't say that about you. Moi-même, si mal douter de puissance bon Dieu. I say Même les Haïti les élevé contre moi. if I was to doubt Mal the power of douter de God, puissance bon Dieu, even if méchant mieux. Haiti was Parce que to me come connais against me me, li. and because I know how to nous read and avons I read, Me fait expérience. I have experienced him. M'écrit sur histoire de Jéricho principalement sur muraille là. I have written of the story of Jericho mainly Voilà on, deuxième ouvrage. in one of my écrit, books, and perhaps my les second réalités book, de la foi chrétienne. when I spoke of the reality of the Christian faith. M'am bagay. Représentant oui de The Satan. representative Oui, is roi Satan. de Jéricho. It was the king of Jericho.
Et les regarder divinité roi ça t'a servi. And when we look at the different gods that this king was serving, Il est Konsu the name of this king was Khonsu. qui signifie Dieu de la lune. That means the god of the moon. Ça a été divinité roi t'a servi divinité was- nationale. That was the national Même il y a god. pas de Haïti ou de divinité That the haïtienne king was malgré les serving. polythéistes. Just as they say Mais that, au you know, principal the divinité god, they say that the c'est main god for Dambala. Haiti, they say the Qui main god Dieu of Haiti vaudou. is the god Là of où le voodoo pays in a Haiti. toujours baillé à Ezilifreda, When they say the country is given mais away année to ça, Anthony ni Danton, Dambala, ni but Ezilifreda, ni this year, Danton yo ya. the spirit of Dambala and Anthony Freda Oh, and Danton, no. you're going to give me the country in the name of Jesus. You're going to release the country. D'après moi, on bien saisi. I hope that you understand well. Instrument diable là. And the instrument, the Rien devil, nan men pour le dire là pour comment bon Dieu a traversé ça. the instrument Satan was using to see what God is going to do with this, C'est muraille là. was the wall of Jericho. Muraille Jéricho d'après dernière étude nous fait de lui. The wall of Jericho, according to the last research I have completed, Son muraille qui gagne n'importe 4 mètres de largeur. it is a wall that has about 4 meters. N'importe 4 mètres About 4 meters, approximately. de largeur. 4 meters in the Qui width. ça fait me dire ça? Was 4 meters wide. Parce que si femme non, And why do I say this? If the Rahab woman, gen doit habiter sous muraille. if Rahab, the woman, if she can live, Gen possibilité pour te faire caille sous muraille there's là. a possibility for her to build a Bakon si nou- house si on the nou la avec mule. moi. I don't know if you understand. She had the possibility to build a house on the wall. Normalement pour qu'à font caille sous muraille, And for you to build a house faut over qu'à a une wall, dimension de largeur you minimum must 3 know the mètres. dimension approximately 3 meters. Donc muraille là, Therefore, the wall te gen possibilité pour te 3 à 6 mètres. was approximately largeur. 3 to 6 meters wide. M'pa parler de longueur non? I'm not even speaking about its length, M'pa parler de but largeur. I'm speaking about the wide. 3 à 6 mètres de largeur, gen About possibilité 3. pour faire caille sous lui. 3 to 6 meters, it's approximately what it takes for you to build a house. Hauteur muraille là, The height of the wall son muraille qui non hauteur n'importe 8 à 10 mètres. The height of the wall was approximately hauteur. 8 to 10 Parce que meters. pour messieurs descendre And muraille for the là, guys to go down c'est to the gros wall, code yo prend. they had to take a Ah, par contre, c'est nous big, large comprenons, cords. Muraille là te wow. The wall was very high. Et non étude In the study, scientifique, in a scientific, non étude tout in ingénieur a qui là scientific yo ka study, comprendre comment dire là. that the engineer that's here may understand what I'm Tant saying. building on a pour tant que hauteur a monté, Once the profondeur. height, that means it gets even deeper. doué proportionnel Therefore, even the depth of it must be pour proportional, comme base so pour that, ka for kembe so hauteur. that the foundation may be able to C'est-à-dire hold que on muraille là, to li the height. large, Therefore, the wall was not only large, li haut, it was high, donc profondeur. and the depth of Ah, it, par contre, si nous là avec moi, the depth of the wall, profondeur et parti ba the petit. depth of the wall, Il y a pile bagaille là-dedans, there's a lot of stuff, en pile solidité. a lot of solidity, Et surtout d'après l'esprit de l'époque, and according to the spirit of the period, yo te fait même pour la guerre. and they built it especially for C'est-à-dire que même war. soit blague boulette là-dedans, Therefore, if you were to even ouais, open, ça tout soldat so dedans, every one of the soldiers, ouais, posé. how the soldiers would come. Et m'a doit soir là. Let me tell you something this evening. C'est pas un gros ennemi pour ouais. Don't look at the Mais greatness c'est of the, Jésus pour don't garder. look at the size of the C'est enemy. quand Paul là pour garder But pour look ouais ou at même your qui. Jesus. Aïe aïe aïe, qui niveau gros c'est Paul Look là. at the size of your Jesus. Est-ce qu'on l'a Don't avec look at moi? the size of your problem. Monsieur, ou qu'on avait tout pasteur à courir. Guys, you know Et why Jésus n'a pas gardé, oui. some pastors are running away? Because they don't call upon the Jesus they have. Yo pas gagné Jésus, yo They pas don't have gardé Jesus. Jésus. They don't have Jesus and they can't have Jesus. Bon, moi, je ne regarde personne, je regarde Jésus. Me, I don't look upon anyone, but I'm looking at Je Jesus. regarde personne, je regarde I don't look
upon nobody Alléluia. else. Est-ce qu'on l'a l'église là? Are you with me, church? Présent Are you mon Dieu là, qu'on ne m'a pas la voix là, oui. The Lord is here while I speak Ni with là, you. oui, ni là, oui. The Lord is here. Dis mon Dieu, me connaît là. Dis mon Dieu, me connaît là. Say, Lord, I know Dis you mon are Dieu, here. me connaît là. I know you Alléluia. are here. Alléluia. God, you are here. Say, God, I know you are here. Alléluia. Alléluia. Que belle lecture à moi, pasteur. Pastor, keep the scripture reading for me. Ici, à soir. He is here tonight. Si vous fermez les yeux, If you shut your ou bien eyes ouvrez les yeux spirituels, and you open up your spiritual eyes, il est là ce he soir. is here tonight. Alléluia, alléluia. Hallelujah. Il est là. He is here. Amen. 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 La muraille de Jéricho, The wall of Jericho c'est pas ton simple bagaille. was not something that was just simple. Amen. It wasn't just something of Amen. average. Amen. Amen. La jeune muraille là, n'est pas 3 à 6 mètres. The wall was approximately 4 to 6 meters wide. Amen. Et femme prostituée a été habitée sous lui. And the woman, the prostitute, she was able to live on the wall. Je ne sais pas comment espion yo ti ka fait rentrer I don't en know Jéricho. how the spies were able to Mais get nèg yo te gen inside une of the wall technique. of Jericho. Et une technique psychologique, And sociologique the et spies spirituelle had a psychological pour arriver à entrer dans la ville methods là. for them to be able to walk Mais through elle pas de facile. Jericho. But it Les wasn't easy premiers for rentrés them. It dans la was ville là. spiritual. Alléluia. Les entrées, les où tourner. When they walked in, Ville a tellement qu'on service d'intelligence là-dedans. because the wall, the town had such Malgré a monsieur level of rentré, intelligence. service intelligence ville là. Because the service of intelligence that's Qui est inside détecté. already detected Il y a 2 étrangers. that there are 2 strangers, 2 foreigners have entered. C'est-à-dire qu'on a un haut service Therefore, there d'intelligence. was a high level of Comment? service of intelligence. Haïti, même pas que c'est pas ça What du about tout. Haiti? Do you have a service intelligence here? On a parlé de force armée I d'Haïti. hear Bah, they bah, talk bah, about Mais the ça, army force in armée Haiti. d'Haïti. Where's the army in Haiti? Force armée d'Haïti, pour qui est-ce qu'il y a? Who's leading Haiti? Who does it Pour belong le to? pays ou bien pour monsieur Ariel ou bien pour le Is it président? for Mr. Ariel, for the Excusez-moi, la president? police, For who is pour it qui est-ce qu'il y for? a? The police force. Who does it belong Ou to? qu'on a un gros policier qui a servi. I need a police officer to tell me this. Je ne connais I don't know. pas. Je ne comprends rien. I have yet to Comment understand. on chat la police dans mon bandit? How is it the chariot of a Zach police? Balil. Who give it to them? How is a gangster could have the stand of the police force? Bon. En tout cas, service intelligence. The service of intelligence Jéricho, quand on dit, of Jericho il y a 2 espions. already detected Quand there on are 2 tombé dans la ville là, spies. il y a 2 espions. 2 spies that have Mais entered puisque the town. espions, c'est de l'éternel que c'est là Because the venu, spies came from the ils ont Lord. échappé et aller. They already escaped and left. Est-ce que nous là avec moi? Are you with me? Là où il veut Josué rapport, And when they laisse have ça. given Moïse quand the on Moïse report pas dans to la bataille Joshua, encore. Moses had Moïse already sur le died. travail là aller. Moses had already worked, Bataille done arrêtée pour working, Josué. and had gone. Pas oublier, And Joshua remained in the battle. Pasteur Ismaël était doux, sous Don't son forget. soldat, il faut qu'on qui est entraîné. When don't forget, Pastor Ismail said to you Et earlier, Moïse qui entraîné, if you're a soldier, you must have a et Moïse qui trainer. entraîné, And because Moses Josué. was the one who trained Moïse Joshua. entraîné Josué, Moïse Moses entraîné trained Caleb. Joshua. He trained Moïse, Caleb. Moïse a bataille, Moïse mourit, Moïse was bataille a fighting. continué. He died. The battle Mais c'est moi continues. m'entraîner, nous, sinon, Guys, monsieur mourir, nous I pas continuer have bataille. trained you. So if I die, you have to continue the battle. Je ne vais pas responsable, moi. Once I'm done working and I've gone home, I'm not responsible. Et qu'on ne va pas là, Because I have on trained you 3 well. ans, on 5 ans. I don't know if what I'm Mais talking to si you, I don't know if I have 2 m'a years, 3 or 5 chiffonné le monde years. à la But parole. all that I know in the last years that I have left,
I am going to preach the gospel to the world. Et pas pays, non le monde. It's not just the country, the entire world. Et bientôt c'est sur espagnol qu'on va arriver. Very soon I'm going to speak with this Ouais, pour Spanish. soit anglais, bientôt c'est sur Right espagnol now, qu'on va I'm arriver. speaking, Ma la prière I'm pour attaining mon the Dieu English. préparer So espagnol à I'm actually asking Pour God, nous, I'm ouais, praying for the Lord deux to prepare anglais là. for the Spanish. I have two Là, people il bouquet l'autre la prend. speaking English for Est-ce me. qu'on l'a avec When moi? one is tired, I have another one to take upon her to Que c'est continue. m'en May my béni. God bless you. Que c'est m'en béni. May my God bless you. Kounya là, non seulement Jéricho si il gagne, et m'bral le montrer, c'est pas vrai non. Let me tell you, this is not a joke. Jéricho gagne 3 sûretés. There were 3. Li gon on sûreté Jericho had de 3. muraille. They had 3 different security. Yo connaît ingénieur, The architecte, engineer has the mule. calcul qui fait de muraille The ça. architect had well Même si vous faites designed it. combien de jours à fouiller, Even if you spent about many days for you to dug ou pas qu'à atteindre profondeur. the wall, you would not be able to attain the depth of this wall. Deuxièmement, Secondly, yo connaît yo gen consou they know that they have counsel to God comme divinité qui a clairé as comme their tout God bagaille. that is securing to everything. Ouah, bien posé. So the king is calm. Troisièmement, Thirdly, yo connaît yo gon l'armée solide. they know they have a strong army of Et yo warriors. tellement gon l'armée solide. And because they had a strong army of L'Éternel warriors, même dit, the vaillant soldat Lord Jéricho. said, the Jericho, Alors, on connaît the l'Éternel valiant prononce comme soldiers. ça. You know, Ah, God on would m'a say parlé, like this, pasteur. if he wasn't trying to insinuate something. Devant l'Éternel, oui. The Lord L'Éternel dit, m'a livré The Jéricho Lord dans said, ma main. I have given you À Jericho toute roi with the king et à toute vaillant. and with the strong Il va dire soldiers. soldat, non? He said the strong. He said the strong. He said the strong, the valiant, the strong. He Monsieur, didn't say ma- simply ma- soldiers. When I depuis l'Éternel prononce son Let mot, me say something in Bible. Met accent When sur- God says something, you must emphasize. Il pas God, simple. you must have the emphasis. It is not something of on a average. sorti dans bouille, bon Dieu, vaillant soldat. Because the mouth of God, in the mouth of God, for him C'est-à-dire to que bon say Dieu, strong, mon Dieu, strong les a regardé soldier. dans comparaison de So l'homme à God, l'homme, God, when he looks at the comparison between men, dans comparaison des soldats à the soldats, comparison between soldiers and soldiers, Israël pas qu'à camper. Israel Ah, cannot est-ce qu'on stand. entend ça, mon Dieu, là? Did you hear what I Dans said? comparaison des soldats à In the soldats, comparison between soldiers, Israël. soldiers cannot Aïe, stand. aïe, 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 que mon Dieu Israel bénit cannot l'église stand. là. God bless his Dans church. comparaison des soldats à In the soldats, comparison between the soldiers, Israël pas qu'à camper. Monsieur, Israel does not monsieur, stand a dans chance. comparaison de moun à moun, moi pas qu'à camper, non? in the comparison Aïe, 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 between dans the men, comparaison de moun à moun, in comparison pas of qu'à men camper and sous men, terrain. stand on Il est the trop ground. vaillant. Too valiant. Aïe, aïe, There's aïe, too aïe, many aïe, strong aïe, ones. trop vaillant. Oh, there's too many Yo strong. gros nègre, They yo are gen brave. relation, They are mighty. l'argent ou nan men They yo, have money. yo nan drogue, They have yo drugs. gen gros âmes, They have big yo gen weapons. international, They have yo gen international ambassade wealth. avec They yo, have embassy. yo gen ambassade américain, They have embassy ambassade American. français, They have ambassade French canadien, embassy. ambassade Canadian haïtien, embassy. ambassade They have espagnol, Haitian embassy. ambassade Spanish yo embassy. chargé mon accord avec yo. Many of people with Amen, them. l'on dit qu'il ambassade américaine It's avec elle. like Et comme they si have nous the gagnons embassy. le pays américain It's avec like elle. the country of Parce que America. là, dégage au faute Therefore, dedans à do terre. whatever you do, Sous put vos your frères feet qu'on down. prend Just think about pour this. pas parler. You don't speak. Parce que c'est vaillant soldat yo yé. Strong soldiers that they are. Mais, amen. 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 Mais l'Éternel dit la veille. Said he's with you. When the Lord said he's with you. Monsieur, m'badi nous pas attendre maintenant. Listen, I Si don't say you're not going to m'potet attain me. But only if I bring myself to you. M'badi nous pas attendre maintenant. I'm not saying you can't Si attain m'nan me. grimace, Only if I si am in m'nan the mess. descend pour clé nan doum. If I go down, if I bend down to get the key. Si m'nan drogue, If I am in drugs. If Si I m'nan get volant, involved, if I get si involved in m'nan combinaison, drugs, if I'm stealing, if I'm in plot, m'badou pas attendre. I'm not going to say you're Mais not si going to be able to m'campe, get good to me. m'projeter par contre, But if I'm par standing, contre éternel. if I'm leaning on God, Eh, But- devant nous pas rien oh, vrai. before you I Pour may ta not be mère là. nothing. But that's Oui, my mouth. l'autre a dit pour ta That mère. one says this Awan, amount, lui-même est comme s'il en entier. just as he think he's whole.
He thinks he's home. À pédération, Oh, bonne just like machici, he is et comme si l'en entier. He's gay. Him in the Est-ce que nous game. là? Yes. Est-ce que nous là? Are you with me? Ah, ou quand même coup de verrou parce que plus fort en l'air. Because most of me is Ah, above. est-ce que l'église là, You plus may fort see me en in l'air? half. Because all of me Si is sont above. à terre, The little bit that sont you see ils restent à terre. leftover. Est-ce que nous It's là, a leftover that you on see. t'y bout de lier, It's a d'accord. leftover that you see. D'accord. I agree. I agree. I agree. I agree. You only see a leftover on me on earth. Most of me is already Quand above on in là, heaven. quand on est tiré sur la terre, Leftover plus that you fort see. sans les lier. Most of me is Déraciner above. là pas facile, Oh, non. it's not gonna be Craser easy. là pas facile, Well, non. uprooting me. Éliminer là pas facile, Oh, non. eliminating me is not À qui easy. formule, Destroying à is qui not calcule. easy. Oh, how you gonna Amen, do it? amen, amen, amen. Amen, amen, À amen. qui formule, à qui What calcule. formula? What Formule là formula? sans les lier, The oui. formula is above. Vrai calcul là sans les lier, The oui. formula is above. Tu me poussais pour me faire tomber. You push me to for you to attain me, but the Lord has been my refuge. Yo vole, yo zengwendu, yo bandi. There are Et puis, il y a gangsters, une there are propose. thieves. And they're going to try to Mon act sérieux. out. They're going to try to act like Bon, they're monsieur. honest people. Moi, je demande au paquet de cap ranché dans le pays. There Là. are people running their mouths in this country. Je demande, on prend radio, télévision. Oh, let's go On to the établit radio moralité. station to see the immorality happening in this country. On nous établit moralité. Nous même dit ça. Let us establish On prêt pour morality. yo. On nous établit. Let's establish. On établit moralité. Je Let's suis petit. establish Je prends soin yo. morality. I have 6 children. I take care of all of them. I take care of each of my children. Et m'carrele, si moi le vini kounya, I m'quitte can call l'université them, yo. leave their university in America. They will come home to me in Haiti. Avant seul maman. With one woman, one mother they have. I have 6 children On with seul one petit mother. source. My only source. Bon, regardez, je vais rentrer là parce que je sens ma partie non ligne. I'm going to stay within. Mais c'est pas me dire, ouais, fidèle, moi, tout le monde dans Let le me tell pays. you, my followers, Les gens qui ne sont pas everyone, fidèles, ou qui sont affectés, those who are not on my a adopté à members, you parler. may be affected Mais fidèlement, ils when pour somebody's corps. running their mouth. But my members, they are not shaken Again. when somebody's running their mouth. Again. What's going On on? seul type pour nous gagner tête en bas. One of the points that you On seul have type pour is tête en bas, upside qui a down. déjà qu'est. That is Et pour la upside première fois, down. entendez One accuser little moun. thing you think. Et pour la It's not première the fois, first entendez time you hear moun that condamné accuse someone, injustement. that they condemn Comment vous someone m'avez monsieur, unjustly. pas bêtiser, mais Don't Américains mess with qui me. attendent. Americans are listening to me. Gouvernement américain. The American Ils government. condamnent au monde 50 ans, oui. They may have Après condemned 50 ans, someone elle pas de vrai, for oui. 50 years. After 50 years, they say that was not true. After Par contre, condemning moi, ça the me tendait. person. That's what I've heard. Entendez, petit anglais. I've Et heard. même si je ne m'attendais fin, mais Dieu attendait pour moi. If I didn't well, yeah, Puis Dieu attendait pour moi. Nancy would hear from Merlo me. attendait pour Oh, moi. Merlo would hear Philippe from me. attendait pour moi. Philip would hear from Denzi me. attendait pour moi. Denzi will hear from me. Même si je n'ai pas de problème, Even if I had a je n'ai pas de problem, problème, mon problème fait. I may have a problem that I don't understand the English well. Ma I have people who understand chita. for me. Ou passer Boston, Oh, man. I'll go to Boston. There Ou she Haïti, is. man. You go to Haiti, there she goes. Ou rive Philadelphia, me You go to chargé. Philadelphia, I had several of them. I Cassandra, have plenty of them. What do you say, Cassandra? je l'avais dit que. That means Elle va accuser mon. it's not today. Américain, c'est une naine où elle fait tout le temps. Americans, the government Americans, Condamné au they monde. condemn people a lot. Après 25 ans, Send them to 50 ans, jail. et puis They le send monde them n'a to pas de jail for coupable. 25 years. 50 years, then they release them because they realize On they have unjustly sent them to jail. monsieur, Let me tell you something, guys. je me fais une descendre pour me parler à nous. Let me come down a little bit more so I can speak with Je you. connais m'éclairer. Oh, listen, I know how to read. Socialement. Oh, come on. Socially, I know how to read and I know how to go Moi, j'ai dans about. pile pays, m'tendez. I have traveled in several countries and I have heard. Vous entendez? Do you hear me? Al doucement. Calm down. Ça m'descend. M'descend dans le niveau l'homme. So now I have gone down to the level M'kon of li human m'informer. beings because I know how to read. I am well informed.
Américains fait faute dans le jugement. Americans, Peut-être Haïtiens pas they fait. have judged people unjustly Haïtiens qui apprennent to a encore. court of law, things that Americans may not even have not done. Because Haitians may have stolen Mais money. Américains faute ils fait dans le But jugement il va Americans, être terrible. the L'autre amount monde of faults, 50 ans the amount of condamné. issues. When you take someone and you send them to Après jail 50 ans, for pour elle pas- 50 years, and after 50 years to say elle pas that coupable was dans recherche. unjust, that they were not guilty, Ou éliminer mon zané. you have destroyed that person's Ah mais life. vous connaissez pour payer à connaître que. It's something that I know very Alors il va well. payer vraiment non. It's not the Si country. groupe qui gagne cop dans mais yo It's the people with the money. qui connaît on connaît qu'à sale. They think Ou that sale. they can Ok. dirty, they can Qu'est-ce que nous filth. bagaille? Let me tell you Bon something. Dieu m'a servi. The God whom I serve. Ouais ça Jéricho comment Jéricho You est? see how Jericho is? Jéricho barricade. Jericho was very well Monsieur, secured. pour l'Éternel paraître à Josué. And for the Lord to come to Joshua, Avec Josué l'Éternel vient parler. God went to speak Il with dit Joshua. Josué, And he said, Joshua, il dit m'a livré he said, Jéricho dans main. today I say to you, I have given you Jericho. Sentinelle qui sous tête nuit. And those who are standing on top of the wall Monsieur watching over, sentinelle qui sous tête nuit. the watchmen who are over, Le nord, le sud, the l'est, l'ouest. watchmen who are on the left, on the Le roi right. Israël paraît. Nègre c'est manger à manger oui. When Israel showed up, the guys were sitting up there, the watchmen, they were up there eating their food. Le roi Israël paraît. When they see that Israel showed up, Nègre manger boire. The guys were Simplement eating and annoncer drinking. général là. When Non they deux trois announced petits moun qui paraît the là. chief Nous commander, ouais qu'a fait tout that monde if là. you see a child come around the wall, Deux trois petits oiseaux. if you see a bird come by, Pieds tout if you blanches. see a bird and you see them walking around, they're ashy, Qu'a fait grimace. with Et puis, ashy legs, commandant l'armée à the pouvoir, vous dites, monsieur, commander of the dormi, army, manger. to come forth and the Manger, king dormi. says, eat and sleep. Par contre, qui miraille qui là? Do you know what kind of world this is? Manger, Eat and m'attendez, sleep. m'attendez nous. Eat and sleep. Manger, dormi. Eat Et and comme sleep. vous t'a dit, c'est It's nous-mêmes as là, if we were to c'est say, quelques graines It's the policiers several qui of us vont that are attaquer here. l'armée It's a américaine. couple of soldiers who says Ah, that nous we're venons going to d'entendre. attack the army, the American army. C'est comme si quelques graines qui là qui disent qu'on va attaquer It's l'armée just as you were américaine. to say a couple of young men to say we're going Est-ce to qu'on attack pensait, the American army. est-ce qu'on pensait l'armée américaine va l'occuper? Do you think the American army would even No. take a look at you? No, they're going Parce to que- ignore you Pour puissance yo gen nan men yo. because of the power they have, Pour niveau puissance yo gen nan men yo. because of the level of power that the American army Pas has. que l'armée ka déplacer non. No army Par can exemple remove là en them. Haïti, Right now here in Haiti, 1% l'armée américaine pas ka déplacer là not non. 1% army Ah. of Americans cannot remove. Ça va me dire président Biden on attend samedi, c'est Oh, what pasteur I'm Amel saying right Lafleur, now, apôtre dans Apostle temps qui Amel dit. Lafleur is saying in this time, Haïti pas rien non pays ça. American has Haiti has nothing in 1% it. l'armée américaine 1%, it's 1% pas qu'à of déplacer the vin là. American army. Ouais ça You don't simplement. have to move to come over here. Bon, nous pas pas coup de fil, n'a dit seulement You don't even have to come over. 10 militaires américains. Just make a call. Send over 10 American soldiers. Only send 10 American 10 soldiers. militaires américains Only send suffit 10 American pour soldiers. mettre le pays à clair net. 10 American soldiers is enough to put this country back Monsieur, in order. excusez-moi si je parle là. Please forgive me. Je parle bien. Am I speaking well? Ça m'a dit, bon Dieu va pardonner. Devant What mon I'm Dieu. saying, before the Lord, I Avec say mon this. Dieu. Ça m'a dit ambassadeur américain. What I'm saying right now, Américain connaît ça me dit the là. American embassy, Pour the ça. Americans know this. Et ça veut dire que ils ont kidnappé 17 Américains. That's why when I hear- C'est théâtre, oui. When I hear it was a drama club, when I heard that they kidnapped 17 Americans. C'est I thought film lié. I thought that was a joke. They were Théâtre, just- film. It was a joke. They were just putting up together a show. They're putting together a movie. Américain m'a parlé de nous. Americans, I'm speaking to you. Gouvernement américain, soldat The américain American m'a parlé de nous. government, the American Moi, il y a soldier. pile soldat I know américain there's a qui lot of attendent American là. soldiers that are listening to me. Américain, c'est puissance qui impose dans le monde là. Americans are the most powerful, the most powerful in the entire world. Nous allons attendre samedi là. I don't know if you heard what I said. L'Américain, c'est puissance qui impose dans le The monde là. Americans are the most powerful in the entire world. Et son empire. And there are many, they are mighty. It is an empire, if you were to say so. Et ça fait, m'a dit
dis non, monsieur That's what américain, I will tell you, the gouvernement américain, American m'a dit government, ça qu'a fait dans le pays. for what's going on in Nous Haiti, responsables, you m'a guys dit nous are responsables. responsible. Même dit en tant que grand patron, si I nous said, devions faire you mal, nous t'en as a faisons. boss, if you wanted to help Haiti, you would have helped Haiti. En tant que grand patron, si nous As the, devions faire great- mal. as the boss Oh, that you are. des ans, oui, des États-Unis, des 2 ans. years. Haiti is only 2 Des years ans, old. au It's matin, only 2 years 3 away. soldats américains levés, ils One nettoyaient la morning, plaine nette, oui. If one Au morning, matin, 10 des soldats American américains levés, American ils soldiers, nettoyaient 2 Matisson, American oui. soldiers could clean the plains and could clean Matisson. Donc, en tant que grand patron, ou pas le faire, ou pas faire. As the boss of Ou pas country, une volonté, ou pas disposer. you do not have the will. You pas don't faire. want to. You don't Mon care. capable. You don't want to do so. En You bas, don't care. en bas, But en you bas, are j'ai. able. Regardez, Américain, comme ça, regardez lui, ou souffler, ou ronfler le temps de oui. Americans, you snore alone. If you're snoring alone, Monsieur, tout the n'est qu'à Americans can entendre hear you. bien. Listen to me. Listen well. Parce que faut qu'on monde qui vous dit nous Because vérité. someone has to tell you the truth. Donc, monsieur, Therefore, guys, toute sentinelle, il dit, ouais, mais ça va passer. all Ouais, the dit watchmen, manger, boire, they said, dormir. the king says, sleep, drink, and eat. Ça doit là, You know what's weird about this? il est tellement confortable. They were so comfortable. Il n'est pas informé. They were not even informed. L'autre monsieur est informé plus ou moins. The other guys may Mais have eux-mêmes, been ils n'est pas knowing that. informé qui But parcours Israël fait avec They Dieu didn't, là. even, they didn't even know about where God has brought Comment Israel Dieu from. Israël a relé qui The God, parcours they don't fait. even know whom the God Ils n'ont of pas Israel besoin is. d'information. They don't even care about that information. Parce que posséder toute bagaille dans la Because main. they possess so much, they have so much in their Eh, hands. moi, le bagaille. And let me tell you something. Dans la ligne bataille, And for me to tell you, in the battle, il y a deux bagailles pour eux. there are 2 things you must see. C'est toujours l'Éternel qui a bataille. There's always the Lord is fighting Depuis la première bataille. from the very first battle, Mais, gros signe pour eux. but there's a signal that you must be able to acknowledge. Ou après, en pile fois l'Éternel dit marvel. You see several times t'as God dit ma says, you can go, I'm with you. Ouais, il y a une bataille en moi, jamais l'Éternel. You see, he always win the battle, yet you have yet to see God show up. Ça montre que formule invisible And he ça. shows you this L'homme visible qu'a formula. supporté. Men can see it. Pas qu'on sou kon. I don't know if you understand me. Formule parce que quand le bon Dieu This dit, formula that God uses, nous le bon Dieu te dit Moïse. one time Ma I pas avec remember God says to vous. Moses, Ou I'm going to be Moïse with dit, you. d'après bataille ça là. Moses says, how I see this battle, Bah même pour dire pas avec non I pas don't like Moïse. for you to say, I don't like to Bah say, les anges ou même I don't want même. you to send angels. I want you, Lord, I want you to show up in the battle for me. C'est-à-dire que chaque bataille a une couleur. Therefore, each of the battle has their Chaque own bataille colors. Each of the battles have their own colors. Où est couleur bataille ça? You know the color of this battle here. L'Éternel dit Josué, God said, Joshua, pas moyen épée. do not touch the sword. Hein? It is not the sword. Niveau profondeur mirage ça, The ou tel level, gros celle-là. the length and the length and the width, as well as the depth of this wall. Petit bout de couteau. A sword, a little sword cannot do anything. Hein? Américain t'a dit Will la you use a bataille javelin? ou un petit For the 38 And for you to think, if America ou un says they're petit going to M1 attack ou un Haiti, le camper devant. and for you to say, I'm going to hold a little better, 38, I'm going to use an M1 for me to go after the Americans. Bah on dit nous sur I ça. don't know if you guys are ready Maître for parler, this. Can I speak? maître parler. Should I speak? Monsieur, Guys, l'Éternel dit Josué Marvel. the Lord says, Joshua, I'm with you. Josué fait expérience. And Joshua has Il experience. connaît mon Dieu avec Oh, he lui. knows God is with him. Mais le bon Dieu fait étude miraille là. And when we study this wall, Lui ouais que bon niveau pour le passer. and God noticed Josué pas qu'à faire ça. there's a level that he must go through, and Well, that now, Joshua is not able to do it on Et his puis own. l'Éternel dit monsieur pas moyen And zam. therefore he says, do not worry about your Mais weapons. formule là. Here's the formula. Et ça ou les recettes. This is what you call a Ça sont recipe. recettes de bataille. That's a recipe of the battle. Monsieur pas contre si me garde dit non Guys, I don't know if you are with me. bon monsieur, nous te mettons à bataille avec Américains. Guys, if you've been fighting against Américains the pas qu'à Americans. résister devant recette bon Oh, Dieu. listen, the Americans cannot resist Nah, before excusez-moi. the recipe of Ouais God. m'a parlé en Oh, folie. I'm talking like, don't think I'm Ah. talking with folly.
Bon Dieu dans le ciel là. The Lord, God in heavens. Les gars bail campé, il y a pas l'empile. And the guys are standing, they're Déposer wanting nous them tous out. soldats et The jouer à king jouer, says, you know, manger boire. the À qui soldiers, ça they aucun were en just main eating, pour they renverser were drinking because un all they miraille have, comme ça. there's nothing anyone has in their Il hands faut to comprendre collapse bien. the wall. L'Éternel ouais bout de couteau monsieur au The gain. Lord noticed À that Gavin. the sword cannot do anything. Il dit Doesn't m'a bonne value. recette ça. He said, I'm going to give you this recipe. Il dit monsieur, He says, guys, prends soldat yo take the soldiers pendant 6 jours. for 6 days. Fait tout ville là. Go around the town, around the wall, the town, excuse me. N'a gagné sacrificateur He devant said, nous. you're going to have the high priest in front of you. Chaque bataille a formule. Every battle has its own Chaque bataille formula. a couleur. Every battle has its own color. Aïe aïe aïe. Je suis fier de Jésus. I'm so proud of my Jesus. Jésus me fier de vous. Oh, Jesus, I am so proud of you. I'm so proud of you, Jesus. I'm so proud of you, Jesus. Fier de I'm vous. so proud of M'a you, mourir dans Jesus. fierté. Oh, I am going to die M'a being mourir proud dans of fierté. you. I'm going to die being proud of you. Oh, fier de vous. I am proud of you, Jesus. Et n'est pas dire mentir mais Jéricho jusqu'à présent là. And the man cannot say that it's a lie because Jericho still exists. Alléluia. Il dit, n'a fin fait sacrificateur au devant He says you will have the high priest avec l'âge de l'Éternel with the ark of the Lord, et puis l'armée à derrière. and the army will be behind them, Nous pas sonner trompette. and you will not blow the horn. N'a fait tout ville là And pendant you're gonna 6 go, fois. you're gonna march around the town for 6 Ça times. c'est 1% par nous. That's the 1% of human being you can do. Ça est geste là. That's the only Vous êtes gesture. mon geste. Où sont les I là? told you the gesture. Ou là? That's the gesture. Ça est geste par nous. That's the gesture in the human level. Ouais, dans la bataille là, bon Dieu besoin font In geste. the battle, God wants you to do a Ah, gesture. est-ce que nous là avec moi? Are you with me? Hein, c'est Lucien, nous là. Sister Lucian, are you On with me? geste. Only a gesture, only a gesture. Un frère, voilà, sous là. Brother Wyas, are you Si with ça, me? mon Dieu besoin faire? What does God want you On to do? geste. A gesture. Et puis il dit, peuple là. He Il said dit, to the Josie people, avec l'armée là. he said, Joshua and Faites the people, tout ville là pendant march, 6 fois. march around the town 6 times. Pas chanter. Do not sing. Pas chanter. Do Pas not- du verset. Do not sing. Do not read scripture. Simplement plein. Only keep walking and hum. Keep walking and keep humming. Keep walking and keep humming all around. Monsieur, regardez bien, monsieur. Non, excusez-moi. Il y a des formes d'éternel bail. Où There's est a les formes formula that the d'éternel Lord has given you. It looks like folly. Makes you look like you're crazy. Monsieur, Guys, ça m'a doigt là. what I'm telling you right now, Eh ben, il faut lui bail, te bail, rase mon it's Dieu bail. something, it looks crazy. It looks crazy when God tells you to do Monsieur, something. un homme qui est intelligent, on va pas Or prendre ça someone en who's so main. On intelligent, va pas prendre ça en main you will l'éternel, not non? take that from the Lord. On va à l'école. Somebody who goes to school, On va à l'école qui connaît for someone who raisonner. knows how to On read, va you know pas how to qu'on think. base comme ça. You know how to Moi, je fais 6 analyze. jours. And for the Lord to tell you, Si for take that, to keep walking on, humming and N'est singing like tombé, this. n'est Just to keep tombé, dancing, even if you wash fall. cassé Keep pied, continue. n'est disposé. Keep continue. L'éternel Even dit if 6 you- fois. Even if you faint, whatsoever it takes, you're going to go 6 times. 6 times. N'est souhait, You n'est can tombé, sweat. you ne You may supportez sweat. l'autre. If you fall down, Ou à côté ma parole là là. Pays à ma bataille quel jour. Maïmi. Pas connaître ça qu'a privé. Mais ma plus somme dans le pays ça. M'a chanté cantique dans le pays ça. Mais tomber, mais disposer, m'a chanté cantique. Even if I fall and faint, I'm going to continue to sing songs of the Lord. Alléluia. Mon Dieu, pas me donne pas qu'on perd du bataille. My God is not defeated in battles. Jamais, jamais, jamais. Never, Dans never. l'histoire de Dieu. Oh, never. Oh, pour ne pas danser,
Why are you C'est dancing? marcher font tout ville. You're walking around the Moi town. miraille passé quoi. Do not touch the L'Éternel pas wall. dit comment l'a fait. The Lord did not say how he's going to do it. Comment pas pour moi, pas pour vous. The Il pas how pour is vous, pas not pour mine. vous. Comment? Comment? How the Lord is going to do C'est it. geste là pour vous. It's not for you. Dégagez, faites How geste God là. is going to do it. Son It's geste not du for you. besoin. How God is going to do Fais it. ça pour faire. About you. Dis ça pour dire. Say what Amen, you amen, must say. amen, amen, Do amen. what you must do. Oh, Say monsieur. what you must say. Monsieur, examinez-vous. Oh, examine N'est qui yourself. grand monde. Examine Et puis qui yourself. doit faire tout miracle là. Oh, even if Examinez you're n'est pas old, tombé. you march N'est qui around. pas capable. Those who can't do it. Those L'Éternel who n'est pas are qu'on a tired. fait 6 fois. The Lord said, I don't care. You're going to go around the town 6 times. Fais ça pour faire. Do what you must Moi-même do. là, je dis le monde entier. I Je say to fais the ça pour world, faire. I'm doing what I Dans must do. des pays, amen, I amen. hear this country. Dans des gens partis pays là-bas, même people diable. are leaving the Pour country. moi-même, devant l'Éternel. Before the C'est Lord. le ça, mon Dieu, dit non. Dans des According to pays, what God has qui said diable to me. Kembel. Dans des pays, mon parle le délivrer. country. Amen. À l'Éternel, la terre. The C'est earth. qu'elle referme le monde. Earth is the Lord. Bon, moi, and m'a fait those ça who pour me dwell faire. in it. M'a fait ça pour me faire. Do what I must do. M'a fait ça pour me faire. Doing what I must do. M'a dit ça pour me dire. I'm saying what I must say. Et qu'on m'a gagné une dernière assurance. There's one last. Monsieur, est-ce que nous sommes capables? Are you guys able? Je Are vais you dire guys vos paroles là, oui. I'm going to say. Mettre la gueule. Can I say? Bon, regardez-moi nos bagages. Let me tell you something. Et cet esprit dit, The Holy Spirit says, Amen. Amen. Si mon Dieu a fait, ouais, et pas si vous voulez faire. God is going to make an Si error. mon Dieu It's a not fait you. faillite, et pas si vous la fait If faillite là. God is going to fail, Ou it's not camper for pour you. lui. He says, Ou camper stand pour for- mon Dieu. stand for Et God. pas si mon Dieu a fait faillite là. It's not going to Il comme bataille, il ka bataille. He knows Et how la to fight. bataille, il comme bataille, il ka He bataille. knows how to fight. Et la bataille, He il knows a how to bataille. fight. He has fought and he knows Alléluia. how to fight. L'habitude bataille. He's used to fighting. Oh, He's fought before. quelle formule. Oh, what a Fait le formula. tour de la ville. Go march around the town. Et là, on parle de ville là. Fait le tour When de they la say ville. about the town, Et bien, tu vas petit, non? it's not a small town. Alléluia. Amen. Mais nous fortifier nous. I want you to be fortified, be strengthened, Pour nous pas égarer. so that you do Maintenant, not. on a radoté sur la radio pour nous connaître radoté la Let people are radoté. running their mouths on the radio. Don't listen to them. Let them run their mouths. Moun qui a déliré, moun qui a diarrhée dans la bouche. People who has diarrhea in their mouths, running their mouths for no reason. Où est là? Où on l'homme qui a levé matin pour dire la détruire? You see a man can wake up one morning and say they're going to destroy me. À qui ça la détruire non? What is he going to use to destroy me? Bon, on est qui marche, bon, on tourne tracteur. I walk around, I'm like a tractor. On tourne tracteur, I marche en have become bataille. a tractor. I walk through underneath the walls. I walk Marcher through the dans air. l'espace. I walk through the air. I walk in the space. L'aime tout ça, mais vous venir chercher moi. Ouais. When you say, little Amel, go seek after me and see what you may find. Bon, ou ta on homme qui parle de ta ou ta You see simple. someone that's like me. Hein? D'abord, talking at on me, m'a you see- parlé comme ça. you see someone speaking like me. parler comme ça. Do I look like an average Monsieur, man? nous-mêmes, Do comme I look anciens. like an average man to Comme you? ancien monde simple qu'on parle comme Do ça. you who have been here for a while, have you seen average person speak like that? Alors, l'homme là, vous connaissez, parce que l'homme là. When you see me standing No. here, because men want me to be Parce que here. Satan pas attaqué, Satan pas souvent, You qui think, veut là. you think Satan does not attack me? You think Satan is not after me? En haut, l'homme là. Oh, the heavens want me to be here. Que bon Dieu bénisse. May God bless you. On avance, nous, parce que Let's continue. nous allons terminer. We're going to end soon. Gardons bataille. What Dis-moi, a gardons battle. bataille. Tell your neighbor, what a battle. Dis-moi, la gardons bataille. Tell your neighbor, look at this battle. Pendant 6 jours, In 6 days, il a dansé, il a fait tout they're le temps. dancing, they're humming. L'Éternel lui a arrivé 7e jour, il And dit Josué. the Lord says to Joshua, once you have gotten to the L'or 7th arrivé dans day, 7e jour, at the 7th day,
Ou avez 7 sacrificateurs. You will have 7 high priests Qu'avec 7 trompettes. with 7 ram's horns. Il a marché devant. They're going to walk before ahead. Et qu'on y a commencé à chanter. And now we're going to start singing. Chanter, nous pas besoin de moyen mieux parce que You don't have to touch the wall. Don't touch the wall. Chaque drôle là, pasteur Grésil, pasteur Blanc. What is it going Le to ténèbre do? s'altère. This Lord, Il dit dans le 7e jour, he said on the 7th il a day, fait tout ville là 7 fois. we're going to do the tour of the town 7 times. You're going to march around the town. 6 jours, pas de quoi. The 6 days was nothing yet. L'année dans le 7e jour, on a fait tout ville là. When you get to the seventh day, you march around the town 7 times. He didn't say what's going to happen. He didn't say how he's going to do it. Premier jour. The first day. They're calling Jericho. Jericho. They're calling Jericho. 7e jour The 7th day. They're calling Jericho. 7th day, Jericho. They're saying Jericho. They're saying Jericho. They're saying Jericho. People, the older men are falling down. They can't walk anymore. They're tired. They're fainting. Yet they continue to cry Jericho. They're dancing Jericho. They're dancing Jericho. The 7th time, the first time. They said Jericho. 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 Une deuxième fois, A Jericho. second time, Jericho. Jericho. Une troisième fois, Jericho. Jericho. Fourth Mais c'est time, lui à la paille Jericho. branlée. Tandis que personnage là, Nothing happens to the wall. personnage, le bas là, rien. Personnage a dit bon, Josué, Lord said, je vais le fortifier Josué. Joshua, I'm going to fortify you. Moi, Josué, besoin de I'm going to courage. strengthen Joshua. Pour montrer Josué ma vallée. I'm going to show Pendant Josué Jericho va his là. He Josué said, garde this le I'm giving rocher you. encore And devant lui. Joshua looking Voilà, straight il a les to peines. him. Il dit And sous he bataille said, moyen. He said, there it is. Il dit aïe. He said, Qu'est-ce hey. que devant moi là? He said, who's in Et sous front of me? bataille moyen. I'm ready for fight. Alléluia, I'm ready for alléluia, battle. alléluia. I'm ready for fight. I'm Il ready. dit, dis-moi qui est souillé. He said, tell me who Est-ce you qu'on c'est are. ennemi nous? Who are you? Are you my Ou est-ce qu'on enemy? porte un concours Are pour you moi? enemy? Are you Dis-moi come? qui est souillé avant de me Are you freiner. enemy? Did you come as an enemy? Or did you come for help? Tell me who you are. Oui. Monsieur, Guys, dans la bataille, il y a une identification. you have to identify yourself in the battle. Identifiez-vous. Identify yourself. Identifiez-vous. Identify Je serai yourself. l'épelle tout tourné. Oh, he picked up his sword. Monsieur, He grabbed his sword. ça dit que, moi, je dis non. Bon, qui est ici? You know who he is? On Christophanie. He's a Christophan. Yes. On Jésus-Christ. He's a Jesus Christ. Pour Abraham, il était Melchisedec. Oh, for Abraham, he was Pour Melchizedek. Josué, il c'est Joshua. commandant de I l'armée. am the chief commander. Bataille de l'église. The army of Pour the Lord. Abraham, For il Abraham. était Melchisedec. Pour Josué, For Joshua. il dit Josué, tant, il dit tant. Wait. Maintenant qui est-ce moi? I'm going to Mais tell you si one. pas parler rapide, Josué, frère, non? And if he didn't speak fast. Rapide, frère, rapide. If he didn't speak fast. Et la bataille liée. Oh, he's in the Bataille pas battle. qu'un rien dedans. Oh, there's no Bataille game. pas qu'un rien dedans. There's Bataille. no joke in the battle. Pas qu'un There's sentiment. no joke in the battle. Dis-moi qui est souillé. Tell me who you are. Identify yourself. Alléluia. Alléluia. Hallelujah. Identifié. Et puis pour Michel, je sais tellement m'a identifié. Joshua. Tan. Wait. Tan Josué. Wait, Joshua. Je suis le commandant de l'armée de l'Éternel. Of the army of the Lord. And Joshua bowed down. Josué dit l'Éternel visite. L'Éternel visite. Oui. The Lord has visited. Alléluia. L'Éternel visite. Josué face en bas. Oh, Joshua is face down. Josué face en bas. The Lord has visited. L'Éternel visite la bataille là. The Lord visited. Visiblement. Visibly, the Lord has Levé. visited. The Lord visited. Alléluia. Has visited Joshua. Oh, hallelujah. Monsieur, m'a dit nous ça une fois de plus. I'm going to say it once S'il more. faut,
S'il faut pour un rayon, Jésus-Christ descend dans le pays. La descend. He's gonna come. He's gonna La come. descend. He's gonna come down in this country. Otokoye la kina hona manakala. Otokoye la kina hona manakala. Otokoye la kina. Why? Otokoye la kina hona. Apina kana nkodo mena. Otokoye la kina hona. Otokoye kanam. Apina kota balai. Juste atakoye la kota maha. S'il le faut. Pour Jésus-Christ descendre. For Jesus Christ to come Avec un down. rayon. Oh, with a way. Na bataille amène la peine. In the battle that Ahmed is leading. Just a way of God. La descendre. He's gonna come down. Oh. Oh, he's gonna come down. Personne n'a dit je suis le commandant He said, I'm de the l'armée de commander l'Éternel. of the army of the Lord. Yo commandant c'est lui qui a tout pouvoir n'amène. Oh, they think they De toute façon have all the Jésus dit power. tout pouvoir m'a été donné All power dans le is given ciel on the et heavens sur la terre. and on earth. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. I have sent you. Ouais. Et puis il dit Josué, dégagez-vous. He said, Mes Joshua, plans, dégagez-vous, exécutez. you can do Faites it. pour ville là. He said, take your Ouais. town. Take your town. Après ça, Josué parle encore. Oh, Joshua doesn't see Comment anything. Josué fait parole? He did so. Monsieur descend en bas terre. He went below. Monsieur descend en bas terre. Underneath. Là, ouais. He went underneath. Yo parole encore. Côté le terre. Where was Comme it? on fait parole. Why you didn't see Puisque him? la terre. He was there. Amen, ni kon fondement, underneath. ni kon formule là, Under the foundation. ni descend en bas terre, Formula. là dans le dernier sol là, Down there on the soil. li démarré, Down. li écrasé, He li untied. fait trois. He went around. And he marched around. Underneath the soil. He went below the foundation. Là dans fondement. He went to the foundation Et of Haïti, the wall. pays a Haiti. Jésus-Christ kon fondement nous. Jesus knows the Politicien, foundation. Jésus-Christ kon fondement nous. Politician, Jesus knows the foundation of Haiti. Américain, Jésus-Christ kon fondement. American, Jesus knows Canadien, the Jésus-Christ kon fondement. Canadian, Jesus La knows France, the Espagne, Allemagne, Jésus-Christ kon foundation. fondement. Germany, Jesus knows the foundation of the Haiti. Bandi yo, Jésus-Christ kon fondement nous. Jesus knows the foundation of Haiti. He Oh, knows the foundation of Haiti. oh, oh, quel beau soleil dans mon âme. What a beautiful sun in my soul. He shines. He brightens all. Who he's raised my heart. Oh, quel beau soleil. What a beautiful sun in my soul. He lights up. Oh, quel beau soleil. Bon Dieu béni, bon Dieu béni, bon Dieu béni, bon Dieu béni, bon Dieu béni. Oui. Donc, voyez la qui est là, on est malade. Comment est-ce que tu as dit ça? Oh, quel beau soleil. Oui. 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 Vaya la cuota, mira, ona malakia la otra. Oh, quel beau soleil dans mon âme. Alléluia. Oh, quel beau soleil dans mon âme. Bon Dieu béni, bon Dieu béni, bon Dieu béni, bon Dieu béni, bon Dieu béni. Oui. J'entends partout.
Alléluia. Alléluia. Et puis il dit septième fois. The seventh time. Monsieur, guys, Jésus-Christ gâta en bas la terre, underneath the la fondation in the soil, underneath the foundation of the wall. Amen. And let me tell you something. I'm going to say this in this country. Monsieur, si nous besoin touiller m'attaquer fondation. Guys, if you want to kill me, go ahead and attack fondation c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les anges, the Son and the Holy Spirit as well as the angels. I hope you understand well. Est-ce que nous là? Are you with me? Regardez, Dieu monde, besoin nous une parole pour pays. I want you to have word for this country. Comme on croit ça, Dieu pas une fondation. Fondation, c'est Jésus-Christ. Ou pas qu'à touiller. My foundation is Jesus Christ. You cannot kill me. Oh, you can just go lightly. Don't go lightly. When you encounter a thug on the street, you should not be defeated. Chef qui ça? Why is that? Monsieur, comment nous est là? Hey guys, how y'all doing? Ah, chef là. Chef qui ça? Who's the chief? Do not call the thugs chief. I don't want you to inherit the guy who was saying that the gangsters are good people, that they are wise. Don't inherit that man who said those words, who made that statement. What nonsense do I hear nowadays? L'autre même qui finit expirer pour le montrer l'opposé avec moi. The other one has expired as she. Pour le montrer l'opposé avec. Et puis pour épauler grimace qu'a fait il dit Jésus a kidnappé Jésus-Christ. To say that they had. Comme on ka foi ou pas clair même non. Listen, you who are in conflict. Même pas crasé ou pas tout soutenir. The people that you were helping, those you were supporting, saying that they kidnapped Jesus. Comme on ka foi pas tout soutenir même crasé oui. Elder in conflict. Bazoute fondé, bazoute bail la main, bazoute prier avec là. Prions là pas monter non? The gangsters that you prayed with, your prayers did not go up because they. You have to repent, you elder in Kafu. The elder in Kafu, you need to repent. The country knows I never. Et s'il était en base, il tombe base prostituée. If he was a campus that was there, they were just collecting money. Femme couchée, they were collecting garçon couché, there was prostitution in there. Etc. Il n'y a pas de jambe base l'évangile pour moi. It was never, they'll never had a gospel as a foundation. And I told him, and I said, I'm waiting. I said to him, when he came to my office, I said, what you doing here? It's not of God. I said it to him, in the name of Jesus. Once you hear him, you were there. I said it to him. I said it to him. When I said it to the entrepreneur, he said, Pastor Amel, you are brave. You are brave, Pastor Amel. And I said, you said, look at me very well. Can you see me as somebody who's afraid? I've been fighting for a long time now. There's a lot I went to my foundation because there was several that came and they were shaming the gospel. I went to my foundation and spoke on their behalf. But the seventh time. You the formula, he said, do not open fire. Everyone stay in their position. The high priest, they have their horns in hand.
Les fils de Phinéas avec l'âge dans la main. The sons of Phineas, they have Josué the ark comme in their commandant hands. dit devant. Joshua is the commander. He's Peuple là derrière. He's the head. And the Sacrificateur people were behind devant him. peuple là. The Yo high chaque priest were avec before trompette the yo dans main. people. 7 sacrificateurs avec trompette dans All main. 7 of the high priests had their Chiffre horns in 7 hand. c'est chiffre de la perfection. And the 7 is Chiffre the bon shift. Dieu lié. It's a number of perfection. Dieu est la perfection. Because God Bon is Dieu dit bon perfection. chita dans God perfection. said, I sit M'a regardé in moi bon perfection. chita dans Let's perfection. look at how I sit in Et bataille ça a duré And 7 this jours. battle's gonna last 7 Dans days. sous 7e jour, On the 7th Jéricho day, fini. Jericho will be Et destroyed. puis 7e jour, On the 7e 7th fois, day, the 7th 7e jour, 7e fois. 7 days, 7 7 trompettes, 7 7 sacrificateurs. days, 7 Prends-nous times, là avec moi. 7 horns, 7 high priests. Are you with me? 7 jours, 7 fois, 7 days, 7 7 times, trompettes, 7 7 horns, 7 sacrificateurs. high priests. Mon Dieu, chita dans perfection. God sits in perfection. 4 fois 7, le nord, le sud, l'est, l'ouest, le monde. Ça dit que 7 ça, 4 fois 7 ça. Yon 7 abchita dans le nord, yon 7 abchita dans le sud, yon 7 abchita dans l'est, yon 7 abchita dans l'ouest, et puis lever Jéricho. Et vous entendez, pendant que balancer les gars pour plaisir. Et puis, tout soldat, comment c'est mon problème? Je dis, monsieur, c'est comme si moi, Mirail a secoué. Ah, je dis, ça, c'est dans l'esprit. You don't know what you're thinking. It's all in your head. You don't know what you're talking about. Et puis, il a sonné trompette. And they'll begin to blow the Les gars horn. sonné trompette. And they blow the horn 7 fois. 7 times. Sonné trompette, tonton. 7 horns. Ah oui, les 7 trompettes de times. victoire. That's the horn of victory. Pondon. Pono, pono, On pono. va comment te y I mes don't know how trompettes. it is. I don't know how Et it puis, sounds. pendant sonné trompette, And while they were blasting the horn, Jean, il a battu bravo. the angels are clapping. L'éternel dans la bataille, tout Jean est dans la bataille, Battle, oui. when God is in the battle, all the angels are in the battle. Obligé de camper. You have to stand up Trompette, elle a sonné. because they're blasting the horn. L'a sonné. They're blasting the horn. La lune n'a pas arrêté, il n'y a pas moins de nos camps en face. The moon Et says, quand I'm not the on one est standing in front Dieu, of la you. lune est moins, pas moi And non. they said, the God of Je the moon. connais l'éternel, oui, c'est où I mettez là, me know saluer. the God, I greet you. La terre a dit, c'est où créer, c'est où qu'on va mon nom, où il doit vivre, mais on You veut. can turn me around however you chooses. L'éternel allait le débouler en deux. And Et the puis la Lord déboulonnait. And he La began déboulonnait to tout toute undo. Mirail là, et puis, He began les to gars undo sonné the wall. trompette, And as Mirail he a blasted tremblé, the horn, the Mirail mirror, a the wall tremblé, began to shake. comme si The quelqu'un wall qui is une roche shaking. commençait à tomber. And the king Les began gars to disent que c'est vrai. And they said, is it On true? deuxième, on troisième, on And the second dixième, on wall, vingtaine. second king. Roche a The tombé, Mirail third, a see, secoué. stones are coming down and the Non, wall les is gars disent pas shaking. possible. They said, it is not Les gars disent pas possible. possible pour ça, Mirail ça It is la not donne. possible. It is not possible for the wall to Pour collapse. ça, Mirail ça la donne. It is not possible Et for puis, what's inside the regardez, wall. regardez, là, et pas coup de zam, non, qu'ils allaient trop. Right now, it is Je not l'ai about dit à the comprendre. gunshots. It's not Ça, gunshots. c'est, It's ram's horn. il y a côté même c'est cantique. Sometimes Il y a it's côté even c'est balance it's cantique. hymns. It's hymns. You pull out your hymn book and begin to sing. Vous avez des douches, chaque bataille, bon coup. And I told you, every battle has its color. Trompette a sonné. The horn was Peuple a blasted. brûlé la mouée. The people were Vive shouting. l'éternel. They're shouting. Béni soit mon rocher. Shouting, blessed be the Lord Que my le Dieu rock. de mon salut. Oh, they're singing the Lord of my Vive salvation. l'éternel. They said, the Lord. Béni soit mon rocher. Blessed be the Lord my Que le rock. Dieu de mon salut soit The exalté. Lord of my salvation be exalted. Vive l'éternel. Oh, the Lord of my rock. Béni soit mon rocher. Blessed be the Lord. Que le Dieu de mon salut May soit the Lord exalté. of my salvation be exalted. Ou est dans la bataille, il y a un moment pour faire silence. In the battle that Mais sometimes il y a un you have moment to pour be elle en silent. mourir. There are times Il y a un where you moment pour shout. elle en mourir. Il y a un moment There pour are pousser times des where you cris. shout. Même l'éternel qui t'a dit de faire silence là. The Lord said, C'est "Put même up lui-même the qui dit silence." qu'on y a trop sonné. Sonner trompette, sonner trompette, sonner trompette. He said, you know, you can blast the horn. Sonner trompette, sonner Blast trompette. the horn, blast the Mais horn. c'est sonner guitare. Yo. Guys, go Comme ahead si and play sonner the piano. trompette. Blast your piano. Blast your guitar. Sonner trompette, sonner trompette. Sonner trompette, sonner trompette. Blast your horn, blast your horn. Blast your horn. Blast your horn. Blast your
Alléluia. Hallelujah. Sonnez trompette, sonnez trompette. Blast your horn. Blast your Sonnez horn. trompette, sonnez trompette. Blast your horn. Y'a miraille cap secoué. Blast your horn. Y'a miraille cap secoué. The walls are shaking. Y'a miraille, y'a The fondement walls cap are tombé. shaking. Bon, on va parler avant là. Y'a fondement cap tombé. Monsieur, c'est l'instrument qui sonne, oui. Y'a fondement cap tombé. Quand on a parlé avant là, y'a fondement cap tombé. Y'a fondement en Haïti là cap tombé. Y'a fondement en Haïti là cap tombé. Y'a fondement dans le pays là cap tombé. Y'a fondement dans le pays là cap tombé. On est complètement y'a fondement dans le pays là cap tombé. Y'a fondement dans le pays là cap tombé. Si miraille Jéricho tombé. Si miraille Jéricho tombé. Pas de fondement dans le pays là cap tombé. Si miraille Jéricho tombé. Si miraille Jéricho tombé. Pas de fondement dans le pays là cap tombé. Si miraille Jéricho tombé. There's no foundation in this country that will not collapse. L'autant de ça pour nous. I want you to hear this well. Mais ça, bon Dieu, vous dire. This is what God has sent me to tell Si you. miraille Jéricho est tombé. If the wall of Jericho Pas de collapsed, fondement dans le pays là there's no pas tombé. foundation in this country that will not Pas de collapse. fondement campé devant There Jésus-Christ. is no foundation that stand before Qui va God tomber. that will not collapse. Regardez, aïe aïe aïe. Listen, Regardez bien. look at me. Mais ça me dit, This is what I say to sous you. l'ordre de l'Éternel, If the Lord si miraille de Jéricho est effondré, le if the tombé, wall of pas de Jericho fondement collapsed, dans le pays là. there's no foundation L'Éternel va pas mettre à that in terre. this country that the Jésus-Christ Lord ne va pas will mettre à not terre. collapse. Oui. Les gars, sonner trompette. And he says, while you are Et blasting va your pour horn, un côté, n'importe où, non brèche, non. it's not that, it's just a bridge. Miraille là, He says the wall levé, was lifted il tombé d'un and coup. it collapsed at once. Et tout soldat And all the qui est en soldiers bas miraille là, tout that le were monde. beneath the wall, they all died. Et sous le miraille ça, And if you saw that wall ou arrivé où elle tombait, and you see that wall collapse, Si vous êtes bénis, je vous invite those who à did not partager die, I'm vos sure vies they had avec diarrhea. la page de la radio. sous le miraille ça, If you have that Que Dieu wall, vous bénisse à la ou parole arrivé où of elle tombait, Jericho, du message. and it collapsed, zam qui dans mon la gueule couille. or the weapon that you have in your hand, Tout put it commandant down. l'armée, The commander roi, of war, ouais, tout a the fini, peuple commander of envahi. army, the Israël, king, they were all, dévalisé Jéricho. oh, Israel Le went nom in de hell. l'Éternel, The name of the Lord, le nom de the l'Éternel name of the Lord est élevé. was Bon, puis exalted, l'autre bagaille nous a dit. and many things that Même we may bataille say. là. But the Et bien, battle, souvent l'Éternel a vu une perdue, s'il oh, compte the perdue. battle is not going to be defeated with me. The God is not going to be defeated with me. It's not going to Si bon start Dieu with compte me. perdue, et bien, souvent la vu une perdue. If God has lost before, Au nom du it's sang not versé de going to Jésus-Christ. start with me. Mandez-nous pour nous armer de courage. I ask you Si c'est jeune pour nous faire, to pour nous faire arm jouer. yourself with courage. Si c'est veille de nuit, pour nous faire veille de nuit. Go to veil- Si c'est la go to prière, pour watch la prière. night. If you must pray, Amen, pray. amen, 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 l'église You là. must pray, pray. Amen, c'est conférence pour nous faire conférence. You must have Et nous conference. sorti dans la conférence, puis devant nous pour aller rentrer dans la conférence. You're gonna go to another Nous conference. sorti dans la conférence, 3, 4 ans, 5 ans, nous avons autant de fois nous là, nous avons sorti dans la conférence, nous avons rentré dans la conférence. We're gonna go to another Au conference. nom In the name of Jesus.